aka amta toqiwa wayna tawakunakaja microempresarios toqinkinakaro yika toqi kunaymani yana kalurawirak aljauja yanapt asipjaris asinawa sawaya pjaraki. Vamos a premiar a quienes hagan vender más. Kitina kateja wali aski aljayapkani hupanakarua paillatani. Kitina kateja aka Bolivia marcana yana kahlorat utiki uka walja aljayapkani hupanakarua chamanjatarakini. Kunateja aka amtampija hiwaspa chawa askinjama yanapt asiraktan. Ukama aruna kampiwa Bolivia marca irpirita Luis Arce katakora hupaja. Niya yatekawinaka tukuyapke hupanakaru ukamarake kaukiri waina tawakunakateja aka yatechawinaka tukuya wayapki hupanakaruwa hawillawirake. Ingeniería industrial, comercial, informática, marketing, publicidad, diseño gráfico, ciencias económicas, administración de empresas ukamarake, comunicación social toque yatechawinaka tukuya wayapki hupanakaruwa hawillawirake. Ukamata microempresarios aka Bolivia marcan utike hupanakaru lika toque kunaimani yanaka aljawimpi yanapt asipjañapatake. Este concurso, por lo tanto, busca fusionar estos dos elementos. Aka concurso amtaja paipachaja tayanapt awi utjañapa amtanirakiwa ukamata Bolivia marcana kunaimani yanaka aljaña utike chamaraki microempresarios hupanakaru yanapt aweja utjañapatake yaqa toqitja yateqirinakaru kunjamasa microempresarios hupanakaja lurawina kamp sarantapje uka toqi uñast eñatakirakiwa ukamata wayna tawakunakaja yatirinakata kunaimani yatinta winaka katoqapjañapatake kunateja wayna tawakunakaja askinjamawa kunaimani amuyonakampi yanapt awimpi yanapt asiwi utjañapatakeja ch'amanchaweja utjarake. Ukatawa wayna tawakunakaja pequeños productores hupanakaru askinjama aljawimpi yanapt asipjarakini. Wayna tawakunakaja hawillauja aka línea WhatsApp toqirakiwa katoqapjarakispa 63 11 17 54 hakuwita. Ukatja aka correo electrónico toqirakiwa hawillauja katoqapjarakispa concurso dpyep@produccion.gov.bo toqe. Ukatja irpirija sawirakiwa yaqa atipt asiwiwa histarasene isasina aka atipt isiwinja. Wayna tawakunakaja waroqawa medios masivos toqitakiqa waroqapjanis asinawa sawayarake. El ganador va a ver reflejado. Kaukiri wayna tawakuya atipt awaychini hupana spot publicitario toqipaja medios de comunicación toqirakiwa uñast ayasirakini ukamarake jingler toqeja radios toqinakanwa ist ayasirakini.